Mahatma Gandhi chuan democracy mi puite siam sarkar hi mun puya thu mi somni velin an kalpui mai theilova anwai lam atangin khotina mi puiten ro anin rela an kalpui angai ani tunlain Delhi Kolkata le Bombay khopuitea thunei na insor khom vek hi India ram thingtlang khonwai sari zeta te hian semzai ka du ani alo ti to a Delhi atanga kilometer sangkhat zathum vela Maharashtra state Ahmednagar district Hiware Bazar khuwa chuan Indian nampa du thu sam hi ti hlotlin alo nireng mai he khomi puite tumru na nasatak chuan Delhi le Mumbai ya rural khol te chu thunei nep zok ang main alantir hial mai ani he khuwa hi final le nunphung shima khopuite akhum hle boka tuna hian he khomi te hian an khuwa hi an chuang hle ani kan khuwa hi India rama khotha berani kan khwa hi afain athiang hima athaberani kan khuwa hi ka chuang hle ni kan khwa hi chuang takkani kamhing bulai Hiware Bazar ka da ngat mole tun madaya Mumbai le Pune ya in hlofak na zonga lo pem to tepo tuna chuan he an khuwa lo kir le in nuam satakin an khosame ka mana chuan ni khata chenga te cheng som te hlo in kan thok thina water chijara lo kan nei theita a bong pui ni kan lei phota tuna chuan bong pui som paruk som pasari kan nei veta a ni tin bong hute liter jani somnga atanga liter zathungte shalin kan din hun po athata e kan khuwa hi hun rei tak ka mu to lo nuwa ma lo son zia te khan thia chu heta hian in ben ber ka tum ta ni in tin te hi rong sen nawa cheimoi an nin khulai boruak azangin ahlim om hle reng mai ani hei hi an khuwa in sarkar sikul an nei chu ania khodang sikul te ang lo takin hata zirtir tu te hian na an thul mai ngai lova zirtir tu thok thalo anom chuan wantlang ro relin khom gram sabha a khomi pui te ma anin soifia angai zel ani wantlang ro rel in khoma zirtir tu le khwa a sarkar na thok zong te tel nge tur ti hi dana kan nei ani wantlang in khoma hian thildang baka sikul kai hnoya mi puite baka zirtir tu ten an ngai poimo thilte soin an har sana nei te po asut kian dan tur an rel ho thin ani sikul bulmaya hian anganwadi center a oma hemi chungchang te po hi gram sabha a soi hotel ani thin bok kakal tlai emo ti swal ka nei emo apia nga mi puin gram sabha a minzot fia thina thilom zia soi fia hnuwa mi puin thutluk na an siam thin ani hei hi khovisi house chuania hemhuna hian khomi puiten an hmason na turte an rel thinna ani awangin kho parliament an timai thin ani churo relna chuan ayo tu le sarkar shanpa omlovin khomi puite chu sarkar an nimai ani he sarkar hi ashanpa din emo thia emo mai chi ani lova mi puite chu sarkar kumhnun tak an nimai he sarkarin kumsom pangakalta chunga ahna tho te chu muntina mi te faklo ania Ministry of Water Resources in Tuiche Kholma ti Chatloman National Water Award siam dong tu chu Maharashtra State Ahmednagar District Hiware Bazar Gram Panchayat anni e he khwa hian ro tui khol khom le tui man non dan thatak nen lei chunga tui omti punna chuan takin an thoka ro tui millimeter zali chau dong chungin tui nyang nar na huna an in chwa thei ani he khomi te sumlak lu po tun kum som panga kalta chung khan alet sumni zetin apung chawa kum sang ni pasari National Water Award lo manchu Hiware Bazar Gram Panchayat hena hlan ani e Hiware Bazar kholotlin na hi manlai thil ani haulo kumsom ni iliamta kumsanga zakwa somriat pakwa thlengkhan he khuwa hi tlabal tak ani thina
chuti lai sanga jakwa somriat pakua a khomi mal tin te kum khat sum lak lu cheng zariat somli pahni ni thin kha tuna chuan cheng sing ni sangriat lalu theu ang anni kum saka jakwa somriat pakua ami cheng za somkua zet chu BPL annia thenom khuwa te supply thei khopin zu an sana sa a in sual boy an ching hlea kum saka jakwa somsri pahni atanga saka jakwa somriat pahni borthleng khan khuwa kheng zon zut maya dan bo chiat na lo pung chawin riat ni le riat li kuma te tual thana thleng hiala kar tinin police case tar omsi ang ania khuwa chu atu sop aningot mai kum saka jakwa somriat pakwa thleng khan chu tiang chu ni in committee le sarkar na thokarun umte zongjong zirtir tu ta thlengin zuan invek bokani zirna lam aniam ema sarkar sumte po khandong mu mal lo hle ani college kan kallai chuan hiware bazar khuwa kan ni hi kan soi jak thina kumsang kha zakwa somriat pakwa VC in thandon khan nula tlangwal te chuan thukhat voin thil kal tole kanin lungrual lo na te theing hil kan tumta a mitam jok ten keini no panglam te chu min zom lowang ti chu chiang sa kan ngaya kan khomi pupot raw power cricket khel thiam takle zirna lama emcom ni bok kan khuwa lo ho zau trin chu VCP ni se cricket lama hriat hlole ming thra ni boka mi pui a hruai tha thei berange kan ti ta a chuti laia VCP le VC member te chuan atira chuan an do hle meya VCP thar neya kan khotana rongbol thei tura min ngai lawani ma se kan thalai pui le upalam tlema zong ten min thlopa popot raw power chu en chinnan kum khatatan sarpanch VCP ni se min ti pui ta a sangkha zakwa somriat pakua in thana chuan VCP atan lungrual takin kan thlangta ani he du thlanna an siam atang hian hiware bazar khomel mangchu alodang lam chhota a popot rawa pawar ale atho puite chu kum khat chau atana VC mo phuna chu pek anita a hemi chung hian mi puiterin na tinung le turte anril ruput mang thlak dang lamte rin hlo tur le atha zonga ke pen pui ngei tur ania an primary school room ni chau nei chu an bitum masabera ama saberin wantlang ro relna kan ma khwa tan sarkar kut kan hak turani lo kemani ngein ti thulte chu kan ti turani kan ti ta chuti chuan mi zongjong kan in sui khoma kan har satna theute kan soi ho ta athanin tuin tur le thlai chomna tur tuitlak chamte midangin electric don that lote an soi boka ma se mi then khatin zirna hi apoimo ma saber turani antia ti chuan sikul thatak nei chu kan ti thuta ani chumi ti hlo tling tur chuan an kho thalai te chuan sikul tha nei turin an ma ni nge in zirtir na chu an thokta a VC te na thowa te natlanga in hlo in chung an sum khol te chu sikul ma son nan an mang ta zela kan khuwa te chuan kan na tho chun fakhle nge a gram sabha VCP chuan mi pui te chu an in ram to te chu school thom thatnan tho turin angena chung ko panin anin hlui te chu sikul thom thatnan aron tho ngal bokani chuta district panchayat in school pindan pakhat siam belnan cheng singruk anon sangsona chumi mang chuan pindan panhi kan siam bel nge ani mi pui te chuan an VCP chu an ma ni le an fa te ma son na na thok tak zet ti an reta a wantlang ro rel gram sabha chuan lungrual takin trampa ngaya kumli dang la omatan po VC ni zel turin popot raw power le atho pui te chu an ruat zuita ani hemi nu hian he khuwa hian kum som panga chung chu VC ni in chu a om to lova in than hun a thlen po in mi zongjong in popot raw power chu VCP atan an du vek zel mai ani he khoma son na kan mu te hi sarkarin sum apek bel emo engpol le industry lian te ti sak emo nilovin project emo wang anilova heng kan thlir mek te hi khomi puiten lungrual taka an ma ni ngein an thora te vek ani kan hlotlin na thuruk chu gram sabha ro rel te chu VC ten kan bo zui thin ti hi ani maya Delhi emo Mumbai emo ro rel khol te hi kan din hun tur min siam sakngot thei ani lo ti hi kan hrethiama ke ma ni nge hi sarkar kan tana na thok tu chu kan nei ti kan in hrechianga hei hian mi puite ma ni in rin tok na nei tirin mala turin a pen chhuwa tirani ama chuan August ni som panga le January ni som hi paruk te hi wan tlang in khom om chun ani maya kum khata gram sabha voi ni chau a om ti na ni a ta chuan zirlai ten thu soi ngai tha in chithlum eizoa an hole maya
Anhuwa VC Secretary in Vantlang in khom ngei ti chianan atel te hming ziak le kutzung nem akhon le maya chu zong chu ani mai thin tuna thung chuan heng ni ba ka hian kan pung khom khowa nikum chung khan 13 gram saba voili kan nei zi ani chuti lai chuan sanitation na tho ania chung meeting ate chuan chu mi cholkara malak dan turte kan rel ho thin ani he kho hau sakna thuruk ber chu mi puiten ro rel na le ro rel te ataka chantir konga thunei na pum hlum an nei hi ania ram chunga development project le scheme kalpui mek te hi mi puite an ma ni nge ruam han siam lai atanga atop thlenga an tel ve vek chawin a hlotling thei chau ani hiware bazar atang hian zirtur kan nei ruam han na le rotna reng reng te chu gram sabha mitin hriat turin phar ania thutluk na po pomtlan thei turang zelin siam ani thin tunma kum somruk kalta chunga harsatna Delhi le Mumbai atanga sarkarin an chinfel theilo te po hiware bazar mi puite chuan olsam takin an chingfel mai tuna he kho sikul te hi khopuya private sikul tam tak te a in athazoka zirlai te mamo akim veka an faidan le apoimo bera zirtir tu te anen dan te hi afak om hle mai Panchayati Raj kalphunga panchayati kuta thunei na da ani angin sikul po hi kan khuta ani a achungchanga po akhomi puiten thu an nei nge angaya achan chu mi puite hian an Fatima khwa atana thoktu kan ni an chia ta wangin min choi omin min chan pui chinani kuata tur pilril a om velova mi pui mu lain motor atangin lan thlak ania retailerin a hral dan azi anatele account te chu gram sabha apiangin mi pui ma phat ani thin gram sabha a chipchir takin ka in report thina reson semdan le reson la le lalote ka report thina ni khuwa dam doilam thok tu ten mi pui telaka anmo phurna nei an hria a mi puite ne na thokho kan ni awangin gram sabha a mi puite ne na anzo na te chan hi anuam ka ti a min thiamin kan har sanna min tran pui zel bok thin ani hiware bazar gram sabha te hian mi puite ril ruputmang apoimo zia tarlanin aom chiang hle mai kan pomdan tlang puya chuan mitinin ro kan rel chuan lungrual taka thutluk na siam a thei lawang ti hi ani fowa chuba ka mithil ti thei tuwe mothu anga ro rel ani palang ti kan hlau thin ma se gram sabha hian mithil ti thei fal te thu kal zong po in ro arel fo tlat maya chung thurel te chu dodal na khawlutuk omlova hlen chu ani zel bok thin achan ber po thutluk na te chu mi puite nge in an siam ani awang ani chu tiang chu an khowan tlang ram mimal then khatin huan atana an nek chungchanga athleng to ani he khoram hi kumhni kalta khan te fel ania len record te chu gram sabha rem ti angzela ti dik ani bok wantlang ram nek tu ten chung ko pakhat ti lo chu an ram chin dik taka an tol kir vek ani chu chung ko pa ber chu DC hena kalin pi le pu atanga an ram lo ni reng thin ani ti in atang ta ni aril runa chu ama in hal hlum atum tamaya mimal pakhat le khopum pui kanin ep ani ta ber maya atopa gram sabha in khopum pui thatna tur ngai toin thu ati tuta a chumi po chuan hrethiamin lung oi takin tuna chuan om ta ani atira chuan karam chanchu ka du lo hle meya ma se ka faten kan ta na thae ti min hril fia ta ni chu chau chu ani lova gram sabha ro rel chin chi atlak tak la om le chu an khuwa muslim chung ko pakhat chau om te ta na biakin mosque an sak chu ani hemiyatan hian namle chi sang-sangin tholom an tho theu ani keini chi muslim kan ni a kan khomi pui zong zongin mok simin sak ani tuile ramle thingle maulama harsatna kan to thin chinfel dan chu hiware bazar mi pui ro rel na hian intir thale mai kumsang kha jakwa somriat pahia khan forest department in thing aron phun chiama ma se akhomi pui ten an lo kit chereu veka ma se chu mi pui te tho chu gram sabha an khorama thingphun tur an hanrel chuan an ma ni ngei chuan hlo nei lova natlangin ruatui khol na siam le thingphun na chu thanem ngai takin an thok tamai ani voina chuan he khomi te ngei hi an rama thingle mau te veng him tu an lo ni ta
mana chuan kan kho che vel mol te hi a kol vel vul mai thina tuna chuan a lo hring ve dup to ani hi thingtriak noi som zet kan phuna chuta za song ko pakwa lai chu anung thani leichunga tui om ka ma wanga khokheng le re theina zual kai chu avei om ber ania water set na tho that le ramnga tuai thar chuan he har sat na hi asukiang ta ani leichunga tui te chu fit somnga thu ka om thin kha pona changa fit nga atanga fit soma te aron chin chhota ani khomi pui te chuan mi then khatta na na thei tak ma se khopum ta na thada tur thutuk na an siam le mi maya gram sabha chuan ina tan chau tube well man ni se huan thlai chom nan chuan tube well man lo tur ti na rel ta mi mai ani tin tuima mo tamchi thlai balhla le fu te chin a khap boka fu hi bong cho atan tin chan ve muna chin ero chu phal ani ramhum hal lama po hetiang thutluk na ang hi siam ani bok kan water set program hi a hlotling hle maya tui kan hniang nar pha lo lama thar chuate lo punga ram a lo hluta hle maya khodanga mi hausa te poin hiware bazar kholei le te chu itin leya anron hel tan ta mase gram sabha chuan minei nung te chau that pui tur ani le mire thei te re theina zual kai ngei don ti hriain pon lam mi te hne na ram fral chu lung rol takin a khap bur mai ani SEZ hi tun lai hian buai pui tham alo ting ta a kumsang khat zakwa som ko panga daya to khan kan lo thlok to in kan lo in bot sai diam to ani kan khuwa hi chuan pon lam mi tu ma in ram an ron lei thei mi lo ani sarkar danang chuan hetiang khap theina hi kan nei hau lo ma se gram sabha ro rel na chu achung nung ber tlat si ani kashmira article zathum somsari alal ang hian hiware bazara chuan gram sabha thu alal ani popat ro angei po hian heng thu te hi Delhi le Mumbai a sarkar thu chuak emo ama village council panchayat ngei po in anma ni chawa an rel thu chuak chuni se kenko ahar sa hleang ti hi apom thlap ani gram sabha chuan mi chi hrang le thirdan hrang nei ten ro kan rela nula te tlangwal te nu ho te thalai te upa ho te mitinin an ngai dan te an tho khoma mitin o ngai thlak ania thutluk na te chu VCP emo a tho pui te nen chau emo siam ani ngai lo chuti lo chuan mi ngai dan fing tak tak te kha kan dong thei don lo ani gram sabha in min support na hian kan thlir dan ati zau boka kan langai tu ngai hau lo te po kan hriat pha ani mi ten hun danga an thil waton hriat te ti dan thatak tak te an ron hre honga kan lo tangkai pui ta thin ani mi pui ten hena thupek engemo kan va bar chot hian adai rei thei lova amai ro chu intrithiam ton le inring ton tak chunga thutluk na siam tlan ro chuan omzia le ngong anei thui bik thin entirnan sarkar dan chuan gram sabha hi an khoram pon lam mi ne na sal khap turin thuneina ape hau lo aram nei tu mi mal thu ani ma se gram sabha ro relna mi puiten a that na tur an hriat awangin khatiang khan thu an ti tuta ani khodang ang bokin he khuwa hian RTI dan hi man ani veya ma se mi puin gram sabha aro an rel fai vek awangin engkim alang tlang sa vek mai ani VC te thatin account le record ta chu en mai theya tar chu ania kumtin hian VC in kumkal ta chunga sum andon le manral zat ta chu akhomi pui te hriata mai nelovin mundang atanga ron tlo tu te pon an en thei turin an phar thin ani gram sabha ro rel chin chia tlak tak mai chu tual chung in rel bol na a mi pui te an tel tlat na hi ania na tho zong zonga khomi te anin volunteer zel mai te hi aro pui ngot mai na po tho turom se mi pui tinin hatlang ngin tha kan tho zel thin ani he khomi pui te hian an mamo phushu turin sarkar scheme an nga kher ngai lo an VCP in motor an nei lo ti an hriat chu po khan chumi atan chuan thutluk na an siam mai ani keipo in kalo hre hau lova ni som chung lekin cheng nuai nga an tho khom tamaya nu pakhat phei chuan ani khat hlo cheng som nga chu a tho nge nge ani tuna hi chuan kan khomi te hi Maharashtra ka fan pui thin ani he khuwa hian thutluk na zong zong hi gram sabha a mi puin an siam zela gram panchayat village council chuan chung ro rel te chu alo bo zui chau thin ani
he an kalphung danglam takle thabik awang hian hiware bazar hian hriat a hlo ta em maya nitin mai hian khovel mun sang sang atangin tlo tu a muzut mai ani chung zinga chuan social worker te research beitu te zirtir tu te sarkar officer te michitin reng antel ani deuh mai e khuwa hian chawmoina lo man tam tak ala to a lo man da na tur po in adai seng meu lo ani an lo man don hmabak om chun chu India ram thingtlang khuwa le khopui zong zonga an kalphung ang hi an ti ve ngei chu ani ta duare bazar khuwa hi mipui te har sat na sut kian nan le an lo ho sak theina tura poimo chu kan ram chunga khotin vengtin le colony tin te hi central le state sarkar ten an thunun tlat nilo democracy mipui ten ro an rel tak tak na sarkar kan ni vek apoimo zia tarlan na mu thei reng chu ania heng khotin le vengtina mipui te hian an mani ma khuwa ta na ruam han na siamin alen chua na po an mani ngein mo la sela swaraj self rule mani arawin rel na hi mipui te chanvo ve reng lo ni zel ro se